شاسولون كذا دقرنا نصاب كتدو عرب كرو لا مريض الروبر صادو قربا كانت دولانيك من دو فاصور استيلا وتي هر زمان ده سلطان مندوب وتي ادي هر جب سلطان مندوب هذه النار السال 1951 لباجری گرم کو گری قضای سیاسی بوده لویدری حاتم دنی دما کو بابی من حاکم بو بابی من حقوقناس بو وی دمی داشی حاکم بو او وظیفه وی لگرینی هبو و از گرینی حاتم دنی او پشترا ام بجریان هاتن ولات بابی من دست دبجی حاکمی بردا yani em bejim pişti görün em çün Kozan Geredayı Adana bu demek ki o 3 sal bu ve demek da şey Kozan'ı o ki raporunu ki dakikten hapishane jubel ku babı ben hakim bu o bir raporunu da o kesin kulle hapse da bu gotubun bela illa hakimi Kudwere em teni ligelwi depeydi وإذا بيدا بابي بتشو دقالوا بيفي أو رابرين هندري حبس خانة أو بو يعني دفجي بردار بيشتاجي حكومة دولة خاص كيوي لواز بك يعني وخدكو بيش نجي كدن وبابي مش اتفاك وشو آدنا وإذا ما أمجي تشون آدنا بيشترا مالباتي بابي من هاتن وقوتم بيويستا أو فقرة جبو أوي جبو أورفاي ومالا ما حط أورفاي وأز لأورفاي بابي من أوقات بو باريزاي بو وأز لأورفاي صالح هزار نسدو بنجاو شش بنجاو حفت مدس بخندري مكتبي وبيدا ميدا 4 سال أز لأورفاي ما صالح هزار نسدو ششتي لا حكم داربتشي بو لشکری ترکیه هات سر حکم و ویده میدا پشتی 4 ماه بابی من و 8 yani abi من و کالیکی من و گلک انسانی میدن لگل 485 کردن کو ام بیجن شیخ بون آقا بون روشنبیر بون کو حکومت ترسیا کو جوالجی او بکن yani kurdayeti بکن ویده میدا بابی موانا جهاتی گتن و ام مباكر ام تشون سوارجي ولاتيقا واللي بدأ من ilk mektep ilkokul division mektebe yekemin من اللي بدأ قدمت و sağlanan tabi gelek bandoraki mezin servevşa mişik جبالكو نافمدا نافمالامدا ام ما كودي de peyviya و كودي ما ام بزارابا زازاكي كتكي ام de peyviya وقتا ki meyvani ki dahat bir çağrışı ma dest be evidik dest be kurbancı ma dike ve jiboyi ki lebalamada kudi zamanı serkebu o gelek ser siyaseti dahat de peyvi jubelku babi min dema خاندوانی خوا جه مکتبی بلند دمک لی استانبولی خواندیه لگل مسئله کد مجول بو لوی دمی لگل بتایبتی لگل کوی آبی خوا کوی خالی خوا مصطفی رمزی بوچاق و وی دمی دا مساعنتر و حالا ناسکر و دیجله طالبه یو ده بو و وی کیجی او تشتانان کو دقومیان حمول مالا هداجی دهات سروالا دهات قصه کرد تبي راوي بنجون هذا تشلونه كود بالوال كودن خندوان كودن روشنبير هاتا جدا
وی دمی داشی سر مسئله کردایتی لمالا ما گلک دهات پیواندن و گلک انسان دهاتن دچون و وی دمی داشی بابی من تخمین دکر کو اوی وره گتن آخر نهاد گتن گتن اوی پشتی 1960 مها نه دا چی بو و وی دمی دا والان هاتن منفی کرن دایی دا دو محل اوی من لروحای من و پشتی چوی دوان لدیاربکر لدیاربکر شی قامپاس سواسه امجی مجبور من ام چون سوارگی وی دمی دا من سوارگی وقتی من گفت خلاص کر خوندنه خواه و ما امتحانه کی چه کر ازمونه کی هبو لوی ازمونه دا من کالج آف دیاربکر یعنی کالج دیاربکر من قزنج کر و جبا خوندنه سال 1962 از هاتم دیاربکر لوی دمی دا ما دو سال و نیو بابی من نکان بو وگره اوی وگره کردستانی جبوان قدخه بو جبال کو پیشی لحبسی بون پیشتاجی لحبسی هاتن بردان و هر یک چو جی کدا یعنی مثلا اما چو بالکسیر هنگ چو دنیزلی همول باجرن روجاوا جی بو پشتی کو سال کدیم شده امچون غازی انتابه جبال کو انتابه عالی دنی فراتیه لبیده قدخه نبو جه درباز کرنا فرات جبوان قدخه بو میده امچون بابی خودید و او جارا یکمین بو پشتی سال کنیف 6-1 دو دورانان میده بابی من جبرا هلبستی که خواند سر بالا مصطفی برزانی نمر و از گلک خوشیامی چو میگو بابا تنکاری او هلبس جمرا بنویسی بدی گو نه نویسی آدن تنیه دستی میگوت و چو گوره جمرا خواند مجی دوباره کر او خواند من دوباره کر آخر داوی او هلبس من ازبر کر و او هلبستی خدا بحثا جبرکو خود زانن شورش ایلولی دست بکرد او شورش ایلولی باندوره کی پوزیتیو لسر کدن باکو چی کرد بابی میشه هم سیاست مدار هم جی هلبسوان بو بوی یکیشی او هلبس کو من ازبر کرد چند سال شده من معناوی بنگهیوی نابرکوی باشتر فهم کرد کو شورش ایران جبوم کردان پشتی چند سالان داویده تشتکی به آواکی سیاسی ده رولکی گرینگ دلیزه سال 65 حتی 65-66 از لیدیار بکرم مم لیودری مخاندنی خود دست بکر و به زمانی انگلیزی هین بوم دمکی از دچوم تحتیل چیده بو از دچوم مال جمله بابی من روزنامه‌ای به زمان انگلیزی دانی مثلا نیویورک تایمز یا واشنگتن پست و لیودری یک جارا خبر لسر شورش کردستان عراق کردستان باشو دکت و من او تشتالان جو بابی خود ترجمه دکر دمکی من وانا ترجمه دکر طبعی هشمندیه که سیاسیشی لسر می چیده بو جبال کوی دمیده خبر و نویساندن سر شورش کردستان عراق تنبو وی دمیده بیدنگیه که هبو ناف کرداده و از جبال کو من انگلیزی زانو بوم ما او تشتالان ترجمه دکر طبعی از وانان داویده جو مفهم کرد جبال کو بابی ما محمویان زمانی که بیانی جمعه دا ناسین خوشکم من مزن شانت پاریس قبله فرانسی هیلبه جبال کو جمعه زمانی بیانی گلک لازمه و برای من مزن و از و خوشکم من دنجی اما حمو اما زمانی دومین اروپایی ما هین بود و طبعی فایدای ویجی جبو هشمندی ما و جبو کاروباری بابی میشی تشتکی باش بود سال 1965 هندزان پارتی دموکراتیک کردستان ترکیه لدیاربکر آوا بود 65 و 66 بابی می گلک جارده هات چو دیاربکر و وقتا که هات دیاربکر طبعی دهات زیاد منجی زیارت دکر طبعی چاقی از گلک گنج بوم زاروک بوم مدگوت چقدر خوشه بابی من پی ماها دو جا سه جاته و من ببینه پشت چند سالشون تا yani az bejim la Avrupa demek ki men mam şakir epez demedit ev mesela ujimra got tezani mi çağı emdahatın cemte mi got bere mamo
دقت ما دخواست که کاموفلاژ بکن جبو جوینا می پارتی ما دقت فایق بجا خاطیه که جبو دیتنا کوریه خو ده امدهات جمته وما زيارة كده في دميدا مثلا بحثا رحمة فهمي بلال شيء وكذا مثلا بابي من تيبي من بس يدقوت فهمي بك شوايا لهوالي والله جد دقوت او يجي قدامي دكا ما بدني خونه دكا جي ويجي تم تورستيك هوتيل بو و بشترى ما هي ازهيم ممكن للتورستيك هوتيل ده بابي من بويا سروكي بارتي ديمقراطيك كردستان تركيا و 6 حد شهيد كان واجي لقلوي بوم ازو برايخا تابي او بويا للسلمى قالك باندوري كي مازنشي جو بالكو بابي ما دمكي بريدا بو جمالا قوت قالك ام سلوي ريزي دي سلوي برسا كرت خباتي خو بيك بينن بردوام بكن جبوي جي بيويستا ام حمو خندني خو بقدينن وبدومينا جبالكو ام تاني بكارم بقلم يعني بالنيفيساندن بهشمندي او مسألة بالسياسات شعر سر بكن و بيشتي شيء بناوي از لدياربكر مجبور بأوي بسر بريالة دولتي من شاندن اسطنبولي من هذا خاص بيشو والله من مجبور كان يعني فرض كان للسلمن از تشوم اسطنبولي اسطنبول طبي باجري كي قال لك مازبو بيدا ميداجي وبوميش بياني بو من ندو خاسكو از لي اسطنبولي بمينم لي از مجبور ما واللي بدا يجي من خباتي هو اوي كودايتي لقول خو من بردوام كان مثلا بتشكل بيدا ميدا دو حب مامستي مهبو امريكي اللي قال واد انجليزي دقدقه ومجوالان قلت از كدب اللي ديار بكر تيم من اللي بدا قاندنا خو شي دكه نهاوانا من مجبور كان وشان اللي بدأ وأسقطين تطنينم أو مسألة من بحثها مسألة كتك وسبي مسألة هناك ألوزيس لسام المكتب تشيبو جوبالك أو ما مستوى أمريكي تركيا وديمقراطية ألمانيا تابع هبك بحثوي مسألة كربو خاصتكم المكتب بابا جل ديسا أو برياري خو شندا قلت من خندني خو لإسطنبول خلاص كه پشتراجی من سالکی لزانکوی استانبول من حقوق خواند و سالکی شونده سال 1906 من خواندن لیسا خلاص کرد هفته من دست پیک زانکو کرد سالکی حقوق خواند پشتی وی دمیدا امزانه بون که لکردستان باشور لکردستان عراقی بالسيركاتيا ملا مصطفى بازاني نمو وبارتي ديمقراطيك كردستان شورشا إيلولي دس بيكريا بأول بيشاري من قط أزي هرمي ألمانيا أزي طب بخينم وببن بشيك جبالكو جراح بيويستا جبو بيشمركا أو داخوا زمن بوي مسألة از شوم أوروبا والأوروبا أوي من بكالوريا من تيري نكر ومن لأوروبا اندزاريا بترولي مخد يعني او بترول كو ولاتي ما دعبش ناب چار پچه شو بالكو بترول تشكي قالك قرينبو دما خندوانيا خو لأوروبا از قالك اكتيبو يكمين از ناب كمالي خندكاراني كوت لأوروبا مكانك واللي بدا يجي بيوانديا ما اللي قال مثلا شورش الكردستان باشور لكردستان العراق او تشتران ما اوي بكوري ما مجلبو خباتها من السياسي لاوروبا تسبيكر ريخستنيجي لاوروبا تسبيكر مثلا دما خندنا ما شو لقال كاركاري كردستاني ما بيواندي تشيكي ويدا بدا قال لك انسان هاتبو لتركيا ما دچو لوالا خلكي ما دچو ما ميزدك كي خلكي ديار بكريه كي انطابيه كي العزيزيه يا حكاريه يا واليه ما دچو لقالوان بيواندي تشيدك وجوان ما بحثا مثلا كودايتي دك او دما داجي لتركيا جي سياسه قالك قالنبو ولتركيا جي قالك بشتي تايبتي حفتو يك شندا قالك كمالين كوداتشي بو قالك ريختين كوداتشي بو همان دمي داجي ما لأوروبا من ناب كمالي خندكاران كود لأوروبا ما كارك لبي دمي داجي
ما دست بيكر كمالي كاركير كردستان ما تشيكر ريختن اوان قالك باشرين اوروبا حتى يبيج دا او بو شورش حت سكناندن بيشتي بيمانا جزائر ما بين صدام وشاه ايران ويدميرا تابي او ما قالك او تسيرة كي قالك بلند لسلمك ام قالك اشياء ويدميرا باشتي بيرامن ويدميرا روشكو او مليار هاتبو داينكو كرت ابي بچن ايراني شورشي پشمرگه بچن ايراني وي روجي ما بنابي كمالي خاندكاراني كرت لاوروبا ما خو پیشاندانه کی چيكه tabii çare siyaset kes hatı bu, telikot hatı bu. Bir cami hafta pinç siyaset despek tabu hi. Bir demi de care yekemin bu kumun dav ki yani insanın ki gelek hatı bun az mecbur mam mikrofonu bugün destiko bu zamanı Almani. Halki Almanla bebeyjim çıma en bir xo peşandani çeydikin. وشما أهم إيرو هاتنا بدري من بحث شورشا كردستان العراق مكر ما بحث بيمانا شاه وما صدام كر وما قلت نها كرد روشة كده قالك خرابن بنابر بنا جبوه يكي بيويستا دنيا ألمانيا حموكز بشكريا كردابكن و بساوانا بينن روجري ريختنا نامنتوي أوا جاره یکمین بوکو من بوی آوایی سیاستی دا و کتم پیشی یعنی لبرشوندا از گلک دمونستراسیون ام بیش خوبشاندان اداره کرد لبدری مگوتارا گوت ما ارگانیزه کرد او کرد اما دستپیک دیسا لسر کردستانا باشور هفته نه فدراسیونا کاملین Karkerin Kurdistan Kobkar hatı damazlandın. Eji yek damazlanı var mı midemida. O salah haftayı nehde mesele çi bu. Haçteyli Türkiye darbe çi bu. Haçtey şunda em gelek aktif hem beri idare-i leşkeri mekhabat çekir. O me pres konferans me çedikir. Khabat edin me çedikir. Ev salide haftayı neh mesela şoreş levi çi bu. لإيراني تشيبو وحمان داميدا دولة إيران إسلامي آفت سر نغدا وكردستان إيران قالك إنساني مي كردستان إيران إيدام كرن بي داميدا ما خو بشندانا كي قالك مزن لفرانكفورت لألمانيا بيكانيا أم واتشتانا حمو بي داميدا جمع paralel ما organize دكر يعني از كانم وصابيجم لكو خو پیشاندان کردان هبو یعنی جی اکتیویتیت کردان هبو هم بری رژیمین ایران، عراق، ترکیه و سوریه هم تموتم نافدن و ارگانیزاتوری واتشتان هبو بیدمی دا 82 ما اوکر ما جبو بکازاگونی ترکیه هبو بیدمی لشکری اداری لشکری دخواستن که مکازاگانی که چی بکن من دوگود او مکازاگان نه مکازاگانی که دموکراتیکه جبوی یکی من دوگود رفراندوم دا خلق ببیشه نه یعنی جبوی کود بکن جبوی یکی من لکلنی جی که دوم هیا دوم کلیسه که گلک گرانه کاتدراله لبیدری من او که اکتیویته چی دکن من دستی خود گره دایی بو من چابی مجاهاتو بو گتن وکی امتین خلقاندلم وصابیجن دادا کرن لبیدمی دا وقتا که از لبیده سکینی مدی حوالی که ما هات جمعه گوهی مدا گوت ککو نها رادیو ترکیه دنگی ترکیه بوی چاید ما ترکیه نسیسی گوت نها خبر دا گوت که جبو نبی و هفته کس خواند و گوت که او کسانا نبی تجی ناف دا گوتم پیویسته ناف دو مهیدا خو یا بزبرن یا جهرن تسلیمی کنسولوس بن جبل کو اکتیویته وان لیدر ولات دیجی اولیکاریا ترکیه و پیش از رابم او تشدید لوجدامه جی چاپو طبعا امده چون و او حشته دو ماها یازده بو و حشته و سیسه ماها آداره دا به بیار حکمتی از لحولاتی ترکیه حاتم آوتر
وقتا که من آبتن شده tabi از azatır bu. Jubelko daha çuyuna men zıvırandıra men Türkiye bir imkanı bu. Bu kişi men aşkara kalk. Yani benavi xo tüccar kot na bekar na ani. Herkes men vaki sataş bucak nasıl gel Avrupa'cı. Bu işi men xabat ki. Men xabat ki gellek duri diriş çeker. O bir demeda ma navenda ما في مروف لكردستان لألمانيا ما دامزراند وما جبويش ما كونفرنس كي نابنة تويتشيك لبوني و باتروني وي كونفرنس جرهارد شرودر بو جرهارد شرودر پشتر بو سرک وزیر ألمانيا demek ki وي كونفرنس ما تشيكل اوجي رابو او مسألة قد سرقة و نوضويات بو حشتي نه مالي درامن تشيكر بيشتي حلبجة و نوضويات شي مالي اوي تشيكر ل بوم ما تشيكر و اللي بيدا ميدا ما او كمالا دامزرات و من ادي ساعتم اوي دسي ساعة شد اساعتم بوني لبوني اوي ما هبو اوفيسا ما هبو وبيدا ميدا جمع جلك رابورن لسال روشا كرد لسال مسألة ما في مروما أو كر ما تشابكر از 2002 بيشت سي 2 سال دو مها حفت از حاتم أنقرة طبعا أو تشتكي جلك جرام بهابو از حاتم أنقرة از شاش بو جلك تش حاتم وجهتن مدي من درباس كرن يعني تشتكي بيك نهات هما روجدن من بلاد خستان ومن خبرجنا دابو ولات تاني من متى خورا قطبو و سسي مها حفت از للتيارة السياق ومسحاتم دياربكر طبي دمكي تيارة جيشت سر أزبار دياربكر وهيدي هات خواري جبو لاند اوي طبي از جلك أوبم از جليم جلك جبالكو ولات بو يعني ولات سي 2 سال حسرتك مزنه أنا هاتم دياربكر از بيابو عادي ماشكر جاريكي çünkü عادي ما عادي ولاتي ما عادي كردستانية از هاتم ناف دياربكر ما تشت ناس نكر هر تش هاتبو قاعد 56 سالي بو يعني 4 سال شنو متشيكر 2006 مها داوية 2006 دسبيكا 2007 از چون 21 روز مع عسكري شيكر و پشتاجی 2006 zaten از بوم سروکی پارتیا مافو آزادی لبدایی لأنقره و 2 سال من سروکاتی وی پارتی چیکر پشتا مدید که ناوی کاروباری دا دیتنا من سیاسی و دیتنا من سیاسی حوالی من کم ناگیجه هردو ویدمی دا من گلک فکریم مگو پیوسته از بزبرم سر خطا نتو و دموکرات ای بابی خواه ای پارتی دموکراتی کردستان بوی یکیشی من حق پاری من استفاق کرد و من سیاست خواه که انسان لکی سر بخور لبداری بردوام کرد وی دمی دا پیوندی من لگل برای مین پدک باکور چیه بود و 2010 از بوم سروکی پارتی دموکراتی کردستان باکور و 2010 بردا از سروکاتی وی پارتی دکم يشا صالون كذا دقرنا نصاب كقضوا حرم كرو لا مريض الروبر صادق قربا كرت دولانيك من دوا فاصور السلام